Crna Gora je uvijek predstavljala za evropske botaničare jedan najvećih izazova i svaki botaničar koji jednom uđe u ovaj prostor zaljubi se zapravo na prvi pogled. I to je ona ljubav koja ide kap po kap, koja je na kraju krajeva otrovna i potpuno zarazna. Kanjon rijeke Cijevne predstavlja jednog od najvećih bisera prirodne baštine, ne samo Crne Gore, već zapravo Europe. U tom uskom kutu, u tom kanjonu, život su tu našle mnoge biljne vrste koje su reliktnog karaktera, bilo da su to termofilne vrste, mediteranske vrste ili su to neke hladnoljubne vrste koje su tu preživjele ledeni dob. U tom kontekstu taj kanjon igra nevjerojatno važnu ulogu. Tako su tu ostale neke biljke na nekim jako posebnim staništima, kao što su to mali izvori potočića. Jedna od takvih biljaka je i Pinguicula hirtiflora, koju možemo naći na tom malenom prostoru između Albanije, Crne Gore, recimo, pograničnog dijela sa Bosnom i Hercegovinom. I onda kao prava Adriatida skoči i malo na Apeninski poluotok, ali je to jedna od onih tipičnih paradnih vrsta koje obitavaju na staništima koje su danas jako ugrožena. Prefinjen i elegantan izgled ove veoma rijetke biljke može da zavara, jer ona je zapravo mesožderka. Debeli, svjetlucavi i ljepljivi listovi privlače insekte koji postaju hrana, dok je predivan cvijet rezervisan za oprašivače. I baš zato je ova biljka svoj cvijet smjestila na dugačku stabljiku kako oprašivače zaslužene za razmnožavanje biljke ne bi slučajno uhvatila u zamku. Ipak, sofisticiran sistem dlakavo-cvjetnoj masnici ne garantuje preživljavanje. Možda ne bi mislili da je ogružena jer je to biljka strmih stijena, vlažnih stijena, gdje čovjek nema možda tako velikog utjecaja kao na neka druga staništa. Nažalost, to se dogodilo tu u Cijevni. S gradnjom ceste se je uništilo to stanište. Zbog toga smo počeli istraživanje, počeli projekat gdje bi bolje upoznali tu biljku, da bi imali znanje s kojim bi mogli stvarno napraviti neki dobar nacrt za upravljanje, za dugoročno varstvo te biljke i njezinih staništa.